lo uqela ngwaseyibisine intabeni zasemzimkhulu tempeleni lasesandisweni la eThekwini ngeMoroti eKhanyeni shumayela umbambo amen. Bayaxoxa abafowethu ngifuna ukuhlala kule ndawana yale ncwadi kumele beyiphinda yamaHebrew 10:24 khona indawo la ethi asiyalane khona nikhona amaNazaretha ithini ithi asiyalane ngoba umuntu oyaliwe usuke ethola ukuphila amen. Umthetho waleli bandla likaShembe uthi mase kumenyeza inkonzo wonke umuntu oyinalo usuke sekethempelini nikhona amaNazaretha. Ayikwazi insizwa eyincane engaka noma amakoti abancane intombi eyincane kufika ogogo qala ethempeleni bona bazagijima lapha emgaqweni owabani lo mthetho ithi mase imenyeziwe inkonzo bangena abantu ethempeleni bathi ithempeli liyakhuphuka bonke bangena kuphi yini edala ngesabathu belethu sukuhleleni khona yini ezinye inhlelo obanazo kuyisabatha amaNazaretha akuyona izadala uNkulunkulu simbiza angasabeli angifundele isitabelelo ongasabi mde isitabelelo samaNazaretha 148 isitabelelo uqale ngomthandazo wesabatha 28 mangaphasa bese 33 ngiyafundwa leyo isitabelelo sesabatha wesabatha verse 28 eyesibili kuba verse 33 bese kweyincwadi eBhayibheli Levi 20 verse 26 lapho bebuthele khona uthi uShembe la sibuthele khona begcina isabatha uthi uShembe akabe sesibheka ngamehlo akhe kodwa usibheka njengomakoti ayisithethe kangaka eshiwo uShembe uthi njengani onjani awubalwa ke wona ngamhlonipho wakho ombiza ngoJobe ubalwa omakoti abahlonipha abayeni ba akubalwa wena ethi indoda vuka ulungise uliba lokuphendula awubalwa wena kodwa kubalwa omakoti akuyena ohlonipha umyeni wakhe hlaleni somthandazo wesabatha sesithathu masizazi abasazi kahle ngoba bayigcina ngesabatha masizazi izindlela zomkhululi wethu uthi uShembe mase silama Nazaretha azikho ezinye indlela ekumele sizazi kodwa simele sazi indlela zakhe okuyena umkhululi wethu akekho umkhululi maNazaretha amen. Webanje labakhululi bahambayo besikhashana abagcwelizwe abamsebenzi walutho uyabona abakhululi abanika amaphupho abantu asimthwalo namhlanje khona inkonzo yemthwalo maNazaretha uthi mawungelela kuthi hayi ngeke uzugane ukhokho kangakaza gane wawukephi wena nokhokho wakho yini unganikwa ikhamba uthi yenza njani hayi wena ngoba nakuzaleka kanje ngeke ube yinaza hayi utshela ubani kodwa lo muntu umnika ikhambi lokho njengoba bazala abazala bangeke emshadweni esiphi isibongo ekumele asebenzise amen. Hayi ngeke yini oyisontayo ngakazi umphuphu khokho akuyani inkonzo yokhokho inkonzo yonyazi lena ngizodidisa abantu kodwa inkulumo esiyikhuluma sekuhlelwe phansi sekululekwana sekuboniswana sekufuna ikhambi lokuphila amen. Awungene mawuguqela unje ukhokho ungakazi umphuphe ufana noma uthandaza noma usona ungayena mawuthanda nomthwesi nomthwalo hayi othi mawuhlupheka ubambe noma imbuzi yemsamo awusebenzi uyahlupheka uzoyithatha aphi imbuzi hayi mana laseshumayela ezosibuyisela ezoshonisela ngelanga kodwa lo muntu niyamthandazisa maNazaretha nithi inkosi inhlansuthi yakho le indethelelo yakho lo ingudlugudlu yakho le inkosazana yakho le shabe sicela uyikhumbule shabe uzoyikhumbula maNazaretha kodwa ungayithwesi umthwalo ngoba ubona benza amagobongo nje namhlanje begijima inkalo bebhabha omalwandle bebhabha emhosheni bashaba inkonzo yodwa basindwa imithwalo sindanga bengakholwa ibasindesebela kwathi hayi okuhambe uye kulabo abonayo uzokuhlambuluka ayikho imfundiso kaShembe leyo ayikho imfundiso yokuthi
uhamba ithi imfundiso kaShembe makunomuntu ohluphayo welungu kuyiwa kumshumayela thatha ingoma bashumayela ambhule ngayo athi moya wakho mawuze inkosi abe uyaphila umuntu mali lenkani dimoni nihambe niyebagcekeni emzini oyise niyawenza khona inkonzo yokulala noma yokuvuka niyawucela uShembe chitha idimoni bese qhaqeka inkinga amen wayinjani lokho akahamba odla amagobongo Levi 19 verse 31. Ningabheki izanu. Yabona thina sasizana usiqobo lwethu kodwa nje ukuthi ezasezulwini. Uthi ungalozile thina siyohlolana sodwa thina amaNazaretha. Hayi ngeyinemi. Ningabheki izanu. Asibheki thina izanusi. Ningafuni izinyanga. Nenyanga thina sayizona. Izengcoliswa. Ngoba uzongcolisa ukudisa inkalankala. uJehova. Khona uShembe unyazi lesu. Hambe sihlabelele leBhayibheli engibizile. Anobangcwele kimi. Wakushungalo sinde. Wathi thina amaNazaretha sibengcwele kuye. Ngoba mina Jehova ngingcwele. Ngoba uShembe simlandela ungcwele. Nginahlukanisile nabanye abantu. Uyabona njengesabathi isihlukanisi wazagqoka ibhruwe elimnyama leshethe elimhlophe. Uma ungalibhinqile kodwa umthetho webantu uthini uthi kuyabhinqwa. Kodwa wathi umusa uma ungabhinqile ibhruwe elinjani? Ishethe elimhlophe. Ayikho into ephezu komNazaretha. Ngilehlukanisile naba ukuba thina usehlukanisile nazo zonke into eyikhona. Yabo iNazaretha elivotayo angithathi serious. Kathi inkosi insizwa ngapha ekade ngangikhona ingcwatshwa yahamba yangabuya yanikelela yangabonakala kodwa labalungu usuku bayinikelela yathi bayifika yathi mfowethu hambe eMahlasayidibelele ubatshele bahambe bayonginikelela bahambe nawe uyonginikelela mfowethu uyothi ezulwini ngifike ngaboshwa uthi uShembe yebo ngizamile emhlabeni kodwa ngibanjwa ithikithi lesibili wayeneqembu lakhe ayinalo ayithanda ngangimazi futhi naye wayithanda wayengoma ungayisabatheni makunedala lelo qembu wona njalo insizwa sihathi ngiziyazi insizwa zakaqale emhlabeni yabuya nkosikazi wayo yathi makoti hambe enkosini uthingo ngembuzi uyonginikelela ngoba nami kuneqembu ebengilithanda wena uthandani kodwa soyikunhlanhla nomNazaretha angithina hlukanisiwe thina abafundi bakhuluma ngokubambana nomndeni umndeni maNazaretha niyabambana nawo uma kushoniwe nina niya ngosuku oqala ngalo ukufika umbiko kuze kuyofika lesihlanu niphithize egcakeni nishanele oniphethe abeseguqa emndeni ngolesihlanu athi hayi mndeni nami besifisa uba kanye nani kodwa manje siyasabatha ubona besenza kanje besithi uba ngesabatha singabi khona kodwa ngey'nhliziyo zethu sizobe sifihla nani ngoba lifihli iNazaretha ngesabatha niphume nihambe bazofika bacefuzile bomndeni bathi hawu omasipala nabekho zizokhuluma ize kwazeziyeqiniso engawona amatoki zithi cha bayekeni labo kade bekhona isonto lonke belungisa hayi ukuhlala nje ube yivila nje uyaya emndenini kodwa bese uphumula ngesabatha amen uphinde ngesinto ekuseni nivuke niyogeza izitsha nigeza amabhodwe iy'nsizwa ziyocecitende ziklina egcekeni bekade kushoniwe uhlambuluka umuzi bazoshona bathi hayi inkolo le manje mawungayi bazokuthuka bathuka inkolo sihlabelele 148 sokugcina futhi ngiyafisa umuntu onefundele ngomuntu mhlawumbe sikaqele lesi tsho njalo ingungumahlombe ithi kwesam sithi angazi kwezeni futhi Sisandinda wasimisa uthi uShembe Sandinda bayazi-ke bala wasemzimkhulu mzasiginqa abantu ngezagile sasindinda nje singazomaliyasa bayetshona uthi Sandinda wasimisa sabashiya wathi wathi sabashiya bephuza samlandela uphungelile sabashiya nikhona amaNazaretha bantu saphuza nabo wamiwa nje kumanje kodwa futhi mhlawumbe umthwalo nosizo lukuwe singamhleki bayiphuza ebhethini wemhlophe kodwa akasondele bagxotha libiki idimoni lakhe khona umuntu obethe ingubo emhlophe vukele utshwala vukele ugwaya vukele isinembu usosifihla dadewethu isono sakho kodwa siza kumgxotshwa umuntu lento ekuthiwa umgxotshwa akubona ababona abatheli phambi kwethu kodwa umgxotshwa ingilozi kaShembe engene kwababa phambi kwethu uma sewubika ukufonakho izwa bazolikhipha liphuma emgxotshweni lizokuphilisa Sisandinda wasimisa sabashiya bephuza sabashiya ukuthi uma intombi ihambe yogana njengoba mayingene esifayeni besiphuza isizulu kuthiwa iqaba alona usiko lo mkhuba yayishiya loo nto thina kodwa basayenze ukuthi kube mhlophe
salandela bani samlandela uphungeli sabe sesilandela uphungelihle makabongwe ithi uJehova makabongwe uJehova nanamuhla basabanjini ithi nanamuhla basabanjini abagcinelwe ubumnyama abagcinelu yazi baba nje begqoka ingubo emhlophe yabo njena bathi ngani bazosuka lapho kuqoqa uMshumayeli hayi nje ngani sithi zibulawa utshwala usho kwakhe ushiya imthombo endlini ntambama uzovubela utshwala la ithembele ukhipha u2 rand ngani ziye kutshwala obumlotshwala ufuna zibiyeke ngani buke egcekeni kwakho lapha kabe khona inkonzo kaMashukwana Ndlela obethi umnumzane mayikhetha inkosi bese biza isizwe sonke sezwe nakubo abiza induna abiza umndeni bese ubekela emthengile utshwala bumningi njalo abantu saphendukela kona bese bizo zamaNazaretha nabagxotsha bashembe bafika bachaze bathi lo useyiNazaretha akasahambi ngesabatha lo useyiNazaretha akasayihambi emgengeni yasezweni lo useyiNazaretha akasaphuza utshwala akasabuthinti ngisho emagcekeni omzikayisa abusangeni ushe khona umndeni ngoba uzongena enkonzweni kaMashukwana Ndlela ube usezoba iNazaretha hayi iNazaretha elimixile uyathi mayiqeda hamba ungena emanzini mayibuya emanzini awunikela iminikelo efanele azobe ebuze kubagxoxwa uma seyinikela umnikelo efanele usiyabuya manje uzobika ingubo emhlophe yokuba useliNazaretha usezahlukanisile nezinto zezwe hamba nanamuhla basabanjini kodwa-ke sayibanjelwe njengoba kuneyinefula yikwamini abagcinela ubumnyama abayigcinela ubumnyama bakhululekile ababili kodwa nje ababiziwe abayikhululekele nje ungabheka inefula kuzo siqede makabongwe bafuna ukushela omunye lomgoqo engaserenke yangakithi qamuka indoda ithi ya ngiyabona abantu abadala ngithi mina nginabantu abadala ngihamba nabo bazingelosi wathi hayi kukhonje umele ngingahlola wayibone awuphila kahle namhlanje le nto yokuhlola ingene kwintethelelo khona intethelelo ebhongayo la omakhosi tethelelo insizwe nentshebe engaka nje iyokuqakulwasisi ithi khokho wakho lokho khohlele intethelelo into hayi ngoba usunudlala ngathi amaNazaretha nihambe waliphupha nje ibhodlela abantu besimamela endleleni hamba bakhululekile kodwa babiziwe bakhululekile makabongwe asimbonge ushembe unyazi lwezulu siyazidinga hayi manazala bawumbethela ngubo emhlophe sawudinga ezokumbonga thina babiziwe thina sifakaqiniso zasabela simbonge asimbonge edumisekayo makabongwe uJehova amenyeziwe uthi ushembe sebemenyeziwe-ke labomkhuleli bakhonzile emathunyeni sebephumile sibabona wabakhipha ushembe egodini zosiza bangenile umuntu ekemzini oyingcwele uyawuphuza yena ubhiya maye uphuza umuntu ekemzini oyingcwele ubhiya siyahamba manje siya kuJanuwari siyahamba siyaphi kuJanuwari kuzobe khanjiswa izipho amaNazaretha yini singawaphatha amakesi neyiqatha lezi amajuba shambe nawe ucela ukhumbule okhokho bethu into engangena ebuhleni oyazi balodwa ayikho emthethweni hamba bangenile emzini sebengenile abasasithi siqatha intombi ezala ubaba abantu abadala abankulu bateyeyineuntelo wagobobo nomngonyana uma mina ngangiyazi mina kodwa ngangihlala emlazi ngalezo yinsuku ngayibona esiqalisweni ilapha esiphiko bhishi ihlasi khona ngephupho ngaye ithi le ntokazi hawu ngane kasitolibani bizi ngoba ngegama ithi mfana wami thatha lana mzukulu mawuthi yokele ngaphesha kunemoto ezinhle ey'nkulu nama-fortune bayazi abafuna isiyove ngithenga imoto ekuthiwa i-fortune ngithenga i-fortune masengifuna imoto thandazo wami lowo iwabeke wena nto mayithandayo kuyavela ebusuku oyibhasobho kwingozi kabodi ngengifuna imoto kodwa ushambo ngipha amandla ngathi cha koka ngifuni ubungoma bakho wathi ngathi cha ngifuni ngavuka ekuseni ngayibuhleni ngafica inkosi uthi nginikelisa ibabamba kanje amakhanda abantu nami ngabona nenhlanhla yokubanjwa ekhanda ukwesemana angani kwakufanele yini yafike nganikela inkosi ibusise kwaphela amasonto amabili nowamathathu wabuya ugogo efake ingubo emhlophe esehle njengoba njalo behle nje wathi nami ngiyabonga sengifake ingubo emhlophe ukuba kwakuwuwe wawuzohamba usindwa yidlukulo zayinkukhu le angithi yabona manje ibuyile lento eyinkukhu la manje ukuba umngoma kupheli kahle hle hamba sihlawulelwe siyakhona ithi le ngoma sihlawulelwe
Siyabingelwe namhlanje ethi ushembe sesiyakholwa. Baba bethu bafa. Baba bethu bona bafa endulo benza lezinto. Avulekile Kodwa namhlanje ngoba ushembe usesikhethile abe sevuleka namasango abo bangene ebuhleni. Makabongwe. Wanjalo mkhulu osavula ngomngoma kuwe. Yakhula nje uyazamla. Uzamla. Bengena unikela ukhokho wakho ushembe amgeze. Amen. Sengcina baba bethu noma baba bethu. Khona lesihlangothi lamakhosi olingasanakwa la emathempelini. Isho baba bethu yobeguqela lapha. Ningadlali ngathethelela hayi baba ke nibe kancane. Thina sifikele ekhaya kuthiwa ngingadlala ngamakhosazana. Ayinto enkulu amakhosazana emhlabeni. Amen. Angisho sisibethu banganakwa kodwa namhlanje sekuphenduka intethelele ngaphezulu kwamakhosazana. Noma ngcono nje inkonzweni namhlanje sengincinithele kuphela ngoba liyakhokha. Sethatha imali phela namhlanje ucash. Sebenza kahle ngomisi ngothishi sayibhedlela ikuphi. La ingane lasikhule ikhuthazwa ixayiswa zinikwa amazwi azenze ukwazi ukujabulela ukukholozana babo. Amen. Hayi leseyikhona namhlanje yebusiness. Wemane business manaza sizobuyela ibandla. Ngoba ngithi umuntu aguqile namhlanje siyabonga baba umshukela baba umfundisi kusinika ngoba nina amandla ngani maseningangishwa noma uvalo. Phela athi kuzafuneka imnikele moqeda nje la. Manje mangakhuluma njengami nje akululu basiyoguqa la. Nayi inkinga la ikhona. Manje ngibonga lo nje manje abantu abazoyikhuluma nje cha lelibandla liphethwe ngemali. Futhi lapha eNazaretha ayikho imali maNazaretha. Thina siphenjwe kuyakhona umnikelo kuleli bandla. Siqala manje lo uzobona abantu beqhoma 100 rand ngalo 200 rand kuthiwe imali eyonyaza. Umnikelo soziwe nyazi imali siyazi lonyazini. Ubona bedubulana bebulalana bedlisana bebekelana imeko nje bajaha imali kanti lapha kunomnikelo maNazaretha. Futhi thina leli bandla noma ngabe unemali enganana kusengayo uNkulunkulu wawuyiphatha uyaziwena uyozoyithulula embengeni. Namhlanje kokolodelana uba uzobona ukuthi uphethe inyatha engaphi kumkhuba yezwe kuyole kaShembe. Wabona ngoba izophela. Ngakubana into eyiningi mina zaphela ezazenziwa abantu kuleli bandla zaphela ngoba sizole zikaShembe. Yabo nje mina ngino10 rand akuselo umshumeli ngisi. Ngilande ukuthi around umkhale ngenyathi. Ngilambiwe ile nyathi ngibhekela 10 kg wenyala. Twenikela ngemali yokugcina. Akwamsona libandlela ngemali yokugcina. Uyaphuma nosoyantayiza la uyerank. Usenayo imali yokugibela. Sekuthukushambe manje ukhothama la. Unikela ngomnikelo osuka othandweni. Amen. Unikela ngokusuka enhlizweni yakho. Amen. Nonamandla okwenza kungakuthiwa kwakho leli tempeli mawungenawo amandla wozorape utshani kwamandla okunikela lawo. Benza kwenhlizweni ibe isibusisi namathele kuwe. Amen. Ngoba nje abantu behlupheka benza izinto abayibona angithi ngawe nje bawungixolela uma bethintekile. Kwakuthiwa lapha ekhaya nifuna ukugcotshwa kodwa usonta wedwa. Ingane zakho zigejoyithini ufuna ukuphatha thina hayi kahle enhlasudi. Akwazi la ekhaya imfundiso beyithi wayishesha ngena ukuze uzokhetha ugcotsho la ekhaya. Amen. Yini ayidala lokho ukuthi umfana wala ekhaya ozazi izinto okhule ngazo. Bakhona futhi abagcotsha abaphuma ngaphandle kodwa basuka begcotsha ngejoyithini manje ukugcotsha leli bandla. Kodwa uShembe wasiloko hayi mina. Manje ngiqenje la umuntu athi ngiphuphe ngifake ijazana. Njengoba ijazi ngokwakho nje. Ubona amaNazaretha enyakaze exopheka nje kunomama olaphana nje akahloniphi ngisho umkhwenyana ekhaya akahloniphi ngisho umndeni kodwa ubangisa umkhokheli uthi nangazi yonke into wawutshela ngalo umkhwenyana nazi yonke into. Usahlulwa zingane ekhaya. Asiyigwemeni izinto maNazaretha ezosixabanisa sibethi ngoba emhlophe. Amen. Abangayimbethi ngoba emhlophe uShembe uNkulunkulu ophelele. Amen. Uthi inkosi yamana nalezi zinto izoyikhuluma la ezinye zazo sasihlupheka thina sishumele itimeleni sibuye sigugela 10 minutes siphuthume itimeleni. Ngeli ilanga lapha inkosi yamaNazaretha sesifika uShembe sihamba isikhathi kakuganeki kakenzeki lutho kwakondleki. Ithi inkosi yamaNazaretha unyaza anothi maninikela niyeke yonke nenicabangayo anothi ngicela inhlanhla. Uthi unyaza inhlanhla iyonto ephethe yonke impilo yomuntu. Hayi nginikelela ukhokho uba ngimbone ebusuku. Njengoba ungasebenzi nje mawungambona ebusuku afuna inkomo ezimbili.
uzothatha ufuna umthwalo uvela usindwa isihlabelelo sithi abangena bejabhile baphuma kanjani kodwa namhlanje abangena bejabhile baphuma bejabhe mo yini sithesana imthwalo esontweni masongena emanzini siyayeka itshebe besiyeka ihluthu banazaretha noma nafuna bakwazi futhi la iNazaretha akekho uhlathuthu uJamani uRasta hayi uRasta ngasivakashela nje okwamanje uhle lokho siyamamukela kumnandi kodwa manje ngiyayikhathi inkosi enkulu yasebuhleni phansi iRasta vele kashembe le nkonzo manje sithi unohlathuthu uRasta awungene nje nothi umuntu ogulayo ombethe imoya yomngoma nithandaza lo Rasta izobuya impendulo kodwa wrong by Rasta mawayimbathi kube emhlophe kodwa maso imbethe sekurongo Nkosi ayisele kuzwile